Volem kad vidim dečurliju kako šeta po flasterima Novomiloševačkim i učiteljice ili vaspitačice sa njima. Ovaj put sam sreo đake 4. razreda ispred novobečejske kasapnice Promes, kako lep idu plekatu na ajzlog. A o čim se tu zapravo radi? Dakle, četvrtaci vas danaske poziva do na vašar u okvir dečije nedelje, koji će se održati na plato ispred škole, a počinje u 2:30 poslapodna, jer bo imadu nešto dobro da vam prodadu. Njen moto je: dođite, kupte i ostvarite naše želje. A koje su to želje, vidit ćedu kad bidnedu znali s očim i koliko raspolažedu.